روز بخیر. اخبار امروز 14 ایول را از استودیوی رادیو آزادی از پراگ تقدیم میکنیم. نخست سرخط چندی از خبر و گزارش‌های برنامه. تفتیش پرونده دو کارمند سابق بلندپایه اژانسی ضد فساد تاجیکستان انجام یافته برای محاکمه به دادگاه فرستاده شد. بعضی معلمان پایتخت تاجیکستان شکایت کردند که اکنون پول تعمیر مکتب را از آنها می‌ستانند. دیرکتور مجبور ساخته است که همین مکتب را از اتپسکاپولی خودشون آنها تعمیر کنند. و ساکنان دهات دوردست تاجیکستان از آن ناراحتند که نمیتوانند برنامه‌های تلویزیونی کشور را تماشا کنند. یک روز میبینن میرن اونجا میبینن بعضی میگن که سیگنال نرمال منم بیو اینجا اومده دیدن من خیلی تو میگی که نرمال. تفتیش پرونده دو کارمند سابق بلندپایه اژانسی ضد فساد تاجیکستان انجام شده است. پرونده دولتبек خیرزاده، سابق معاون رئیس اژانسی و فیروز خولمرودزاده، مفتش سابق این نهاد برای محاکمه به دادگاه عالی انتقال یافت. پیوندان بازداشت شده ها میگویند که از جریان تفتیشات اطلاع کامل ندارند و مشخص نیست تا کجا متهمان گناه‌های وارده را اعتراف میکنند. این دو کارمند سابق اژانسی ماه اپریل امسال با اتهام قلابی و مساعدت کردن در عملهای کروپسیونی بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتند. زمان بازداشت منابع مختلف تفتیشاتی گفته بودند که اتهام اصلی کارمندان مسئول اژانسی ضد فساد قلابی و سوء استفاده از مقام است که مربوط به چند مورد قانون شکنی می باشد. وزارت معارف تاجیکستان میگوید من بعد هر آموزگار یا مدیر مکتبی که از والدان برای تعمیر پول طلب میکند جزا خواهد گرفت. جمع‌آوری مبلغ برای تعمیر مکتب‌ها در فصل تابستان یک پدیده بیرون از قانون ولی رایج در سالهای آخر همیشه مایه ناراحتی والدان بود. آنها حتی شکایت میکردند که چنین پولستانی از حساب شکم بچه‌هایشان انجام میشود. اما ظاهراً حالا قراری نو برای آموزگاران دردسر ایجاد خواهد کرد. کادر میرسد، کتاب میرسد، مکتب میرسد. وزارت معارف تاجیکستان تایید کرد که به دنبال منع جمع‌آوری مبلغ تعمیر مکاتب شهر دوشنبه از والدین مکتب بچه‌ها در دیگر مناطق کشور نیز جمع‌آوری همه گونه مبلغ از محصلین را منع کرده است. معیار برای مکتب 150,000 سومانی است که در همان مبلغ برای تعمیر مؤسسه نیز پیش بینی کرده شده است. در دیگر مناطق جمهوری تاجیکستان هم این اقدام پیشگیری کرده شده است، پیش بینی شده است و دستور هم داده شده است که یگان خیل مبلغ جمع آوری ممکن نیست و هر آن مبلغ که جمع آوری کرده میشد این غیر قانونی و نادرست است. این اقدام وزارت معارف در حال اعلان شد که به گفته والدان در مکاتب تاجیکستان هنوز در انتهای سال خوانش برای تعمیر مکتب‌های میانه از آنها پول ستانیدند. در مکتب‌های شهر دوشنبه پس از دستور شهرداری این پول‌ها به والدین برگردانیده شد، ولی برخی از مکتب‌های پایتخت این مسئولیت را از دوش والدان برداشته به دوش استادان مکتب‌ها گذاشتند. با ردکس ما زنگ زدن یک معلمه مکتبی رقمی 20 پایتخت که امروز مبلغ رو به فرزندان به مکتبچون برگرداندیم و تعمیر مکتب ها به ذمه خودمان گفتند و دیرکتور مجبور ساخته است که همین مکتب رو از اتپسکاپولی خودشون آنها تعمیر کنند. سبب اجرا نشدن چنین دستور در مورد ختم جمع آوری پول از والدان مکتب بچه‌ها برای تعمیر و دیگر خراجات مکتب نیازمندی بودجه مکتب‌ها و درآمد ناچیز استادان گفته می شود. قرار میبرند معلومه یک دو ماه کمتر احتیاط میشوند با همون مبلغ گذاری سر میکنن با از اول ماهی خوانش با سر میکنن همون فوند سینف و فوند مکتب رو جمع میکنن. با منظور کمبود جدی در بودجه مکتب‌ها برخی والدان حتی راضی هستند که برای پشتیبانی معلمان و بهتر شدن شرایط تحصیلی فرزندانشان به مکتب کمک کنند. حداقل 50% هم باشه باید پولی همون تعمیر رفتیم. مثلا اگر پولی تعمیر 30 سومون باشه باید ما 15 سومون بتیم. برای که این با فایده فرزندای خودمون میشه. خیلی از شرایط برای همه قیند است. از شرایط نیست. ولی فرزند ما در اون مکتب میخونه کو. باید ما کم همون معلم را دستگیری کنیم مکتب برای که اونجا رنگ خونه است. فرزند ما 1 سال دیگه در اون مکتب میخونه. سال جاری با قرار وزارت معارف برگزاری جشن‌های زنگ کمالات و خیر باغچه در مکتب‌های تحصیلات میانه و کودکستان‌ها کاملا ممنوع شد.
ҳатто дастур дода шуд ки тӯҳфапулӣ барои устозони хатмкунандаҳоро бозпас ба волидайни мактабачаҳо баргардонанд. аммо ҳанӯз маълум нест ки ин дастур ва қарорҳо то кай мавриди иҷро боқӣ мемонанд, зеро теъдоде аз волидони сарватманд ҷонибдори кӯмаки молӣ ба мактаб ва устодони фарзандонашон ҳастанд. рӯ меорем ба мавзӯи дигар. бозрасии давлатии автомобилии тоҷикистон бо судури як қарор табдили ҳарчи зуди шаҳодатномаҳои кӯҳнаи ронандагӣ ба биометрӣ роҳат мекардааст. шаҳодатномаҳои кӯҳнаи ронандагӣ барои 10 сол дода мешуд ва мақомот рӯзи 14 июл ба радиои озодӣ гуфтанд ки бояд ронандаҳо то анҷоми моҳлати он интизор намонанд, вагарна мошинашон ба ҳабс гирифта мешавад. ҳуҷҷати ронандагии биометрӣ бар ивази 435 сомонӣ дода мешавад. дар сурати доштани санади беэътибори ронандагӣ онҳо аз 200 то 350 сомонӣ ҷарима хоҳанд шуд. тақрибан 3 соли пеш ҳавопаймои ширкати ҳавоии Малайзия бо 298 сарнишин сарнагун шуд. то ҳанӯз таҳқиқи ҳодиса ба поён нарасидааст. ҳоло бори дигар бар пояи гузориши муфаттишон ва марказҳои пажӯҳишӣ ҳодисаи 17 июлро ба ёд меорем. муфаттишони ҳолландӣ навори сарнагуншавии парвози ҳавопаймои ширкати ҳавоии Малайзия MH17-ро тартиб доданд. онҳо мегӯянд мушаки истеҳсоли Русия ҳавопаймои мулкиро дар ҳарими ҳавоии Украина ҳадаф қарор дод. ин охирин акси ҳавопаймо аст ки аз тарафи яке аз 298 мусофирон қабл аз парвози охирин гирифта шудааст. 17 июли соли 2014 ҳавопаймои Boeing 777 аз Ҳолланд ба Малайзия парвоз анҷом медод. муфаттишон шаҳодат ёфтанд ки ҳамон рӯз мушаки бук дар мошини боркач ба минтақаи зери назорати ҷудоихоҳони рӯ ба Москави Украина интиқол ёфта буд. наворҳои нашршуда собит мекунанд ки мошин бо мушак дар Донецк буда, баъд аз он ҷо ба минтақаи Снижне интиқол ёфта аз ҳамон ҷо оташ кушод. Перешла через полоску. А сейчас ты привез ее на трале, да? Да. با تأسف زیاد شرکت هوایی مالایزیا خبر می‌دهد و بر پایه گزارش خدمات نظارت هوای اوکراین تصدیق می‌کند که ما نظارت هواپیما را گم کردیم. ساعت 2:15 نصف روزی تماس با هواپیما در خط سیر MH17 قطع شد. هواپیما در رباب 15 کیلومتری سنیژنی سقوط کرد. خدمات امنیتی اوکراین نواری صحبتی را نشر نموده میگوید آنها جدایی خواهان میباشند. Да я еще пока не разобрался, потому что не было возле основной части. Я только вот смотрю там, где начали первые тела падать. Там остатки внутренних кронштейнов, кресла, тела. Понятно. Вот так. Вооружение есть что-нибудь? Вообще ничего. Гражданские вещи, медицинские ошметки, там полотенце такое, туалетная бумага. президенти Русия Владимир Путин Украинаро масъули фоҷиа номид. давлате ки дар ҳарими он фоҷиа рӯй дод масъули он аст. шабакаи таҳқиқотӣ Bellingcat чандин дафъа инкори ҳукумати Русияро беасос номид. муфаттишон мегӯянд низоми зидди ҳавоӣ бук шаби фоҷиа ба ҷои дигар интиқол дода шуд. дар навори видео аз шабакаҳои иҷтимоӣ дида мешавад ки ҷои яке аз мушакҳо холист. интизор меравад ки рӯзҳои оянда дар бораи ин ҳодисаву масъулони суқути ҳавопаймо тафсилоти бештар нашр шавад. бармегардем ба тоҷикистон. бештари сокинони минтақаҳои кӯҳистониву дурдаст ва назди марзии тоҷикистон маҷбуранд на телевизионҳои маҳаллӣ балки барномаҳои кишварҳои ҳамсояро тамошо кунанд. аз як су мавҷи заифи телевизионҳои тоҷикистон ва аз тарафи дигар якрангии муҳтавои онҳо мардумро ба интихоби шабакаҳои моҳвораӣ водор кардааст. таҳлилгарон аз ҳисоби шабакаҳои ғайри тоҷикӣ пур шудани фазои иттилоотӣ дар аксари ноҳияҳои назди марзии кишварро хатарзо медонанд. гузориши навбатии мо дар ҳамин бора аст. деҳаи марзии Ширкент дар ғарби Тоҷикистон ва ҳамагӣ чанд километр дуртар аз марзи Ӯзбекистон воқеъ аст.
солиёни зиёд сокинони ин рӯстое дар ҳудуди ноҳияи Турсунзода бидуни телевизион зиндагӣ мекунанд. Зуҳуриддин, омӯзгори мактаб, антеннаҳои телевизиониро чандин бор нав кард, вале беҳтарини онҳо ҳам барномаҳои телевизиони Тоҷикистонро танҳо рӯзона намоиш медиҳад. инам тедва ин установка кардам, аввал гирид, ба мавҷ 81 ки шавад уже тамом. мо инҷа ба баландӣ ба ҳамсоё ва ё намегирад, хонаи апам намегирад, хонаи ин намегирад, хонаи холам инҷо ҳама хиштавон намегирад телевизиони Тоҷикистон. баъзе сокинони рӯсто ки мавҷпароканҳои маҳвораӣ доранд, мегӯянд сифати пахши барномаҳо дар ин ҷо хуб нест. сокини маҳаллӣ Абдунабӣ умедвор аст ки ин мушкилро ниҳоят мақомот ҳал мекунанд, чунки аз вуҷуди он хабар доранд. дар наздикии ин рӯсто як ретранслятор насб шудааст, вале мавҷи он ҳам заиф буда зуд аз кор мебарояд. мо гап мезанем таъмир мекунад, баъд ҳамун раис шаҳр омада рафтан вохӯрӣ як рӯз мебиён ҳамин меран ҳамунҷо мебинанд, баъзае мегӯяд ки сигнал нормал не, мана биё инҷа омада дидан димакта мана чӣ хел ту мегӯӣ ки нормал не. дар хонаи Абдунабӣ танҳо рӯзҳои софу беғубор гоҳ-гоҳ аз тариқи антеннаи оддӣ садои барномаҳои чанд шабакаи телевизиони Тоҷикистонро шунидан мумкин аст, вале тасвири он дида намешавад. дар ҳоле ки барои сокинони рӯсто ҳамин телевизионҳои маҳвораӣ василаи аслии саргармӣ мебошад. кӯдаку баҳористон тамошо мекунам, аммо худмон вақти ҳамун вайба аслан ахбора тамошо мекунем. чизи асосии ҳавайда. тибқи омори расмӣ дар ҳамаи гӯшаҳои Тоҷикистон сокинон ба мавҷи телевизион дастрасӣ доранд, вале коршиносон мегӯянд дар минтақаҳои баландкӯҳ ва назди марзӣ тамошобинон аз чунин имконият маҳруманд. агар шумо ба дилход деҳа биравед, мебинед ки бештари онҳо дар бомҳояшон антеннаҳои моҳвораӣ доранд. агар мавҷи мо хуб бошад, пас зарурати чунин антеннаҳо дар чист? коршиносони мустақил мегӯянд дар минтақаҳои дигари марзии Тоҷикистон ки барномаҳои телевизионҳои маҳаллиро бо сифати хуб дида метавонанд, бо вуҷуди надонистани забон телевизионҳои кишварҳои ҳамсояӣ мисли Ӯзбекистон ва Афғонистонро бештар тамошо мекунанд. муҳтавои онҳо хеле хуб аст. барномаҳои ҷолибу рангоранг доранд ки мо натавонистем рақобатпазир бошем. вай гуфт сабаби аслии маҳбубият надоштани телевизионҳои Тоҷикистон дар якрангии муҳтавои барномаҳо, набуди телевизиони мустақил ва рақобат дар ин бозор аст. масалан ман мехоҳам аз телевизиони ҷаҳоннамо хабарҳо, аз синемо филмҳо ва аз варзиш сабқатҳои варзиширо тамошо кунам, вале дар мо барномаҳо чунон омехта шуданд ки кас сардаргум мешавад. дар баробари ин муҳтавои барномаҳо якранганд ва мардум дигар тамошо кардан намехоҳанд, чун барояшон ҷолиб нест. аз нигоҳи коршиносон чунин интихоби шаҳрвандон ба амнияти миллии Тоҷикистон хатар дорад. сокинони назди марзӣ иттилоъро аз расонаҳои ҳамсоя ва дар шакли ба онҳо мувофиқ дастрас мекунанд. таҳлилгарон барои ҳалли ин мушкил пешниҳод доранд ки шабакаҳои нави мустақили телевизионӣ ташкил ва мизони маҳбубияти онҳо омӯхта шавад. ҳамчунин ҳукумат бояд ба сифати пахши барномаҳо таваҷҷӯҳ кунад. Тоҷикистон ҳанӯз соли 2006 дар Женева ӯҳдадор шуд ки то соли 2015 комилан ба пахши рақамии телевизионҳо мегузарад, вале иҷрои барномаи давлатӣ то соли 2020 ба таъхир афтод. вале шумо бинанда ва хонандаи азиз, ҳатто дар минтақаҳои кӯҳистониву назди марзӣ ва дар ҳар лаҳзаи бароятон мувофиқ метавонед хабару тозаву гузоришҳои ҷолибро аз сомонаи радиои озодӣ www.ozodi.org ва наворҳоро бо кайфияти баланд дар канали Озодӣ видео YouTube тамошо кунед. рӯзи ҷумъа дар Париж президенти Фаронса Эммануэл Макрон ҳамроҳ бо президенти Амрико Дональд Трамп дар гашти бо тантана бахшида ба рӯзи Бастилия, яъне рӯзи инқилоби Фаронса иштирок кард. дар маросими имсола 100-умин солгарии дохилшавии Амрико ба ҷанги Якуми ҷаҳонӣ ёд шуд. президенти Амрико Дональд Трамп бо даъвати раҳбари Фаронса бо сафари дурӯза ба ин кишвар ташриф овардааст. агар хоҳед ки аз набзи Тоҷикистону ҷаҳон огоҳ бошед, хабаргузоришҳои моро дар сомонаи www.ozodi.org пайгирӣ кунед. саҳифаҳои вижаи радиои Озодӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва канали Озодӣ видео дар YouTube шуморо дар ҷараёни таҳаввулот нигоҳ медорад. ва агар шумо низ хабару наворе доред, ба мо бифиристед. рӯзи хуш, истироҳати хуб ва худо нигаҳдори шумо. Praha.